Ну вот мы приехали в Хабая. Будем пробовать когаликвейн. Здесь делают на хуторе плодовые вина. Et see maja on ehitatud 1880 ja siis toodeti siin viina. Дом устроен в 1880. И здесь тогда делали водку. Из картофеля и пшеницы. Мы сюда пришли почти 20 лет назад. Мы купили этот дом себе. Я фотографом работала, журналист был. Ягоды, яблоки, разные. Кофейка. Да. И сами сделали эту печку, где мы готовим пиццу. See on mul tütar Ingel. Tere! Tere, me oleme Habaja viinavabrikus. Küpsetame siin pitsat. Meil on siin savist ise ehitatud pitsaahi. Ja siin on elav tuli, puud põlevad ahjus. Ja näed, pitsa on selline. Vau, nii maitseb. Väga ilus pitsa. Aitäh. Jah. Tulge ja proovige, jah? Muidugi tulge. Ja, muidugi. Nädalavahetustel oleme avatud. Laupäev, pühapäev. Okei. Aga kuidas võib sõita seal? See on Tallinnast 50 kilomeetrit. Tuled Tartu maanteed mööda ja siis pöörad Purila peale. Nagu enne, umbes Kosekandist tuleb pöörata paremale, et nagu Purila peale. Aha. Et asu Habaja Alevik on kohe nimi. Habaja. Praegu ma teen rebitud lihaga pitsat. Ahaa. Mitu variandit pitsat teil on? Meil on 6 erinevat pizzavarianti. Saab ka kombineerida erinevaid variante. On singi, kana šampinjoni, kana paprika, rebitud liha, chorizo ja vegan. No, mulle maitseb rebitud liha. See on rebitud liha. Minule maitseb chorizo. Ainult siia võiks veel jalapeenot ka panna. Kõik ei taha jalapeenot. Okei, aitäh teile tüdrukud. Täpselt tuleme veel. Väga tore. Aitäh. Nii. На бабушке в кресле качались. Люстры из бокалов. Ну вот, это официальный минотельный, это акциизилadu siis. Акциз сейчас в Эстонии 1 евро и 20 центов per бутылку. Здесь крапива и имбирь, и лимон, 15 градусов алкоголя, немного сахара. Этот дигестив после обеда. Может, это тоже черная смородина, это тоже сладенький, но здесь арония. Более сладкий, гази liha. Это очень... See on tervise jaoks. Ei, ma seda ei julge öelda. Aroonia peaks vererõhku alandama, eksole, aga alkohol seal sees. No parod. Et siis ta tuleb tasakaalu, ma arvan. Tasakaalustab ära. Meil on seal kuskil 2-4-500 liitrit vaarikat käärimaas, sellest tuleb. Ma arvan, et kui sa selle peaksid ostma, need traadid siin oli 50, ma lugesin kokku umbes 500 eurot läheks. Ma tegin puujuppides. Väga hästi töötab, 500 eurot nagu maast leitud, eks ole.